family, Fernandez family, Rylan Kaladjaw, Irene Kaladjaw, Malyari family, Patrick Pangan and family, Noel Lumbang and family, Cora Maglaki, Grace Sembrano, Gina Yumulan family, Tanueco Enriquez and family, Seferino David, Vicente and Priscilla Marquez, Corazon Cuellar, Alice Eugenio, Myla Malonzo and family, Mike Kevin Resultay. Parang kay Baitanang Mary Ann Cordova, Ira Cordova, Guillermo Cordova. Parang kapag nasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Elin de las Alas, Gerald Sibayan, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Tess Laus and family, Sarah Lian Pasio, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Jamie Pino, Ronald and Maricar Cruz, Baby Cruz, Nila Del Guzman, Patrick Pangan, Vince May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Sunday and Ed Basilio, Ronald and Jamie Pino, Jairo Seng, Cristina Mercado, Nolasco Mercado, Ed and Luparas, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios and family, Chris and Leia Jacobi, Aldrin and Risa Leyan Granda, Bill, April Joy and Johan Arcibido, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Maria Lourdes Gintu, Irene Villanueva, Roger Vergara, Jen and Enrico Lucas, Jelvin, Jolan and Joran Villanueva, Angelica Joy Canlas, Edgar Coronel, Corinne and Ron Inigo Pino, Bernadette Enriquez and family, Mon Arcilia. Paraking Malagang Kapalda ng Macbeth Torno, Mary Ann Almida, Andrew Sanidad, Teresita David, Lenny Lindu, Liliatan, Erlinda Concepcion, Alan de Guzman, Elizabeth Flores, Angelina Vergara, Virgilio Pangilinan, May Ocampo, Abel Tanhueco, Joanna Malbog. Pangadita na po din Kaladwadari. Safe travel na pong Luz Sanidad, Adjel Sanidad, Jen and Enrico Lucas. Pangadita na po din Kaladwadari. Eloyo Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hizon, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort, Jr. and Senior, Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose Candelario Jose, Josepina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Ricardo Fulgencio, Merwin Torres, Jerome Santos, Fortunato Lacson, Benji Crisostomo, Nati Menjola, Iluminada Mirantes, Regino Mirantes, Crystal Mirantes, Eulogio Serrano, King Serrano, Anita Cuenco, Alfredo Eugenio, Angelina Eugenio, Angel Ramos Garcia, Willie Cubacub, Romeo Cubacub, Stephanie Gigarte, Catherine Joy Lozano, Pasita Gomez, Valentina Lingat, Elsa Gaceta Garbones, Gabriel Coronel, Francisco E. Modesta Granda, Generoso en Corazon Paras, Joan Miguel Franco, Esther Tadeo, Enrique Capulong, Godofredo, Emma G. Castro, Romeo Angeles, Clarita Rimorin, Jesus and Virginia Villanueva, Delia Alicante, Pablito, Patricia Almacao, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino Masaji Yoshida, Diosdado and Clara Tanueco, Efren Enriquez, Cyrilo Bondok, Maximiana Bondok, Catalina Pineda, Doroteo Aison, at ding maldang kaladua mga kailangan kim pakaluluning Ginoo.
Ing magmisa tamo po, Reverend Father Marvin Sinlao. Bayan muling magtipon, nawitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalimit, ng ngalan niya'y at sa pitin, paanong di tayo lingapin. Bayan uling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Manal Espiritu, Amen. ing ginuman natili kaya kayo. At keka antimurin. Kalaguran kong kapatating aldong ay ti pagmasusyantaya ing kapiestan ng Santa Escolastica. Metong tinalaga na ing sarili na buong biye at tibong birhen king kekatang biye kasalpantayan ng Katoliko. Kapatad si Shantalang iniring kekatang kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginuhi kayong lina lang king maula ng kalatuang Santa Escolastica, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ikayong pialimbawana ng Santa Escolastica, king pamakisan metong na king Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikayong minantabi ka Santa Escolastica, king pamipatutuna kang Kristo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluan akatamot amo, para titasanang manatili king malinis sa pamibiyebye, ang king idala nakatamo, kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kabang gaganakan mi, ing kapiesta ng Santa Escolastica, adwan mi ing asoy wanda ka, kambening lugod, at akamtan mi ing ganap atula, kapamilatan din kayang halimbawa. Iti adwan mi king kapamilatan ing ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Ing ubingan niya ing pekatusong dili karing animal, alelanganan ning Ginong Diyos. Nganang may ngutang ning ubingan king babayi. Tutupin ing binawal na kong mangan ning Diyos, king isano mang bungang tanaman king mulahan. Pekibat ning babayi king ubingan. Malyari keng mangan king bunga ring tanaman king mulahan. Subali mo king bunga ning tanaman ay atsulibutad ning mulahan. Sinabi ning Diyos, king emiya kakanan, ni tatagkilan man. Kabuddaptan nyo ito, nga na, mate kayo. Dapat nga na ning ubingan king babayi. Eto tuyan, eko mate. Balo na ning Diyos, ing kabudmangan kayo, maging anti kayong Diyos at may buklat kayo mata, at abaluyo, ing mayap at ing marawak. Ikit na ning babayi, ing masanting niyang lawan, ing tanaman, at manyaman niyang kanan na bunga, at dapat yang pagnasan, uling babiyang kabyasnan. Inya kinangwaya karing bunga na, at pengane. Di na niya naman ng asawa na at mengan niya. Kanita mo rin, may buklat la panimanman, at ikit da, ing lubas la. Inya pitungi dala ring bulong higera, bang takpan ing sarilira.
Inyang dindamdeng lalakad king mulahan ng Ginong Yesus. King marimlan ang dakening patingapon. Ing lalaki at ing asawa na. Sinalikutla king Ginong Diyos. Busal daring tanama na ning mulahan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Maligaya yaing tawong may patawaran ang kasalanan. Maligaya ya, intaw mi patawaran a kasalanan. Maligaya yaing tawong may patawaran ang kasalanan at may panupaya kinkayang kakulangan. Maligaya yaing tawong king Ginoo alang atraso at alang kapamayaratnan kinkayang puso. Maligaya ya, intaw mi patawaran a kasalanan. Kanita linapit ko kaya Ginoo at pisyag sa blang kasalanan ang makasalikot kako. Ngako, ikumpisal ko king Ginoo ing sablang kakong kasalanan at kaya ka namang deyo ing beyatan ning kasalanan ko. Maligaya ya, intaw mi patawaran a kasalanan. Inya imbalang metong karing kaya katapat, mausya king oras ning kayang kaligaligan. Agyang datang man ing agos a masikan, ding kaya katapat, ela mirasan. Maligaya ya, intaw mi patawaran a kasalanan. Parangalantaya po ing maya pabalita. O Ginoo, ituro mo kako ring kabaldugan, dingke kang kautusan, at kakulang pamintuan, king kapilan paman. Hallelujah. 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 Ingino manatili ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka, O Ginoo. Pamagbalik ng Yesus si Batiro, linabas siya Sidon at tinaglos siya kindagat-dagatan ng Galilea. Dinala niya kisakop ng Decapolis. Delare keya ing meto nga taong maklak at pipi. At tinawad na keya ing itumpak nesa ing gamat na kaniting lalaki. Kaya liluan ng Yesus ing lalaki karing dakalataw. Binilino ring talirina king balugbog ng pipi. Linuraya at sakane tigkila na dila. Kay ba't tinalangaya banwa Yesus, may isnaway ang malalam, at sinabi na king tao, Ephata, nga nawari, may buklat kayo. Kanita mo rin ing tao may karamdam ya, mila ko ing pangapipina, at may kapagsalita yang malino. Inutos ng Jesus karing tao, king era panyabian iti kanino man. Dapat nung kapilano binawal, kanita laralong pemalita. May nga pamulalalang emunano at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptana, makaramdam no ring maklak at makapanyabi no ring pipi. Mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. In communication, pwede yan namang maging successful karening aduang taong
alang kapansanan. I mean, normal. Kay, anya titakawasan miscommunication. Kay, elami kaintindi ding adwang misasabi. Nung karen pa lang alang kapansanan, mikakaroon miscommunication, lakwas ng masakit, karetang tawong makaramdam masalese. Isto nga kang impairment, king kekang balugbog. Gusto ko ba? Mas masakit ing makipag-communicate. Inyakopin po din, itangalakang hearing problem, masakit na ning kaing communication, what more nung ating kapang problema king pamakiramdam. Then pong mapila na romantiko, total February, then mapila na romantiko, didinan ding aluwang kabaldugan, ing deafness. Bala mo sabihan da, ing pamaging pipi at pamaging maklak, in a way, blessing niya. Blessing niya kano, according ka rin romantiko. Kasi, istopin naman maklak kampong pipi, mo daramdaman, at ka makapanyabi. Ala ka daramdaman, at ka makapanyabi. So, kumbaga, immune ka. King sinful world of sounds and words. Ala kang damdaman marites. At wala kang damdaman marites, ala ka sabihan. Ikaw ay po? So, kumbaga, dyan pang nampanyabyan mo, Ken, lalabas mo. Kasi, naman lulub ka. Kaya wala mo, blessing niya pamurin, nada. Blessing niya pamurin. It can be a blessing indeed. Pero of course, such impairment could also be frustrating. It can be a blessing, pero most of the time, frustrating niya ing makaramdam at makapagsalita. Ing meto nga maklak at pipi, akakit na yung bage-bage. Maging saksiya, karing alwalawang events. Akakit na yung kule. Akakit nung kikilos o gagalo ding tao. Pero, mangailangang special sign language. Special trained people, kailangan niya. Bang kanita, padalada kaya, itang malalyari, king paligid na. Kaya mo rin ko sabihan, kabud na mo akakit, kabud na mo, at niya nga kakit, at niya nga sasaksyan, pero ba na nita. So, kailangan ating metong trained ang makagawang sign language or somebody who has a special training to communicate nung itang malalyari king makapadurot para kining pipi at maklak. Ay wari ka rin misa na hapapansin yung enemy ka online masses ng kay ating pong kanya ng kanyang king TV. Baka nita, makaramdam ng balita, si Simbala, baluda, nung ng parting misa, nung sa Sabiana, nung malalyari king misa. Anyapin ng kaya, diyang karimpisan man ng kaya, balo kanita Holy Rosary ating makanyan. So, tiyo kitang banda ka rin. Baka nita naman ng ating simbang pipi, ang pong maklak, at si akit data, ay tinjanda nung yung pisasabihan, at nung yung mensahe ng misa. Pero balo yun po, yung palagi kong peka masakit dili, kesa mas masakit, ketang pa maging maklak. Iyapin itang spiritual deafness. More than the physical deafness, itang spiritual deafness, yan palagi kong mas masakit ita. Mas masiriya ita. Kesa karetang taong karetang maklak talaga. Kasi, a spiritually deaf, mute person, may itong spiritually maklak at makapagsalitang tao, kating niyang kapasidad magsalita, ating niyang daramdaman, pwede niyang makibat, pwede niyang makipag-engage, pero instead of doing it, ma at pa. Nanong ma at pa?
malay ko at pakialam ko. Ha? Mas worse ita. Mas worse lagagawan kesa ka rin talagang pipi ang puwang makapagsalita. Kasi ilaalalang kapansanan. Pero maklakan la. Kailangan lang magsalita, pero magpipipipila. Labisang magsalita. In kasing spiritually deaf, mute person, pwede nang mamili na anong buri ng damdaman. Awas kanyan na, shut his ears. Selective listening. Itamong buri ng damdaman. Pwede yang magmaklak-maklakan ka rin taong pasahop kaya. Itamong kunwari ng mamawos. Itamong kunwari alayo man. Itabang makanyan mo rin po, tang manyawo dyan tawa ding tao, tang bala mo alakan daramdaman. Pwede nang gawan ng taong spiritually deaf yan. For quality time, makanyan mo rin po, tang ating pasahop, karetang quality time for from constructive criticisms and advice. Potang sasabihanan me, ketang malasakit, aburi mo kaya, alimbawa rin kaya kayong anak, potang pangaralan nyo lang, pansinan nyo man, rabong makanyan, Omeka, lungob ka rin, lumuwal keta. Kunwari makiramdam lang, pero yung totoo, alalang daramdaman. At tama pong kakayahan makanyan, at itay worse. Wala mo, ilalawot siyang ketang masakit siyang gisingan, ing tawong magmatudturan. Mas malagway ang gisingan, ing tutong matudtud. Gusto ko ba? Pwede kasi magmatudturan dyan, panubukan na nakakarin, kami gising Huling makagising na kaman talaga, nakaman matudtud. Makapiyak ka mo. Ikame? Maalayan mo po pamanaliway ni. Kasi once you are conscious, you can do something. Makapamili ka. You can choose nung ka bisa magsalita, nung ka bisa makiramdam, nung bisa ka magbulag-bulagan, nung bisa kang nano-nano. Kasi conscious ka. Anya sa po, mas worse ni. Lalo na po ang ating kang dapat sabihan, ka bisa magsalita. Lalo na po ta makahirapit ang tao. Ta makahirap ya. Bala mo, santo ka. O ta makagulot ka, panakdakan me. Ay dakal makanya wari. Ano para karakal buri sabihan. Ano para karakalakakit. O ta makayarap ya. Ta memeya. O ta makagulot siya. O itana, marites keta, marites ka rin. Madaldal niya pa ka rin madaldal. Matabil niya pa dila ka rin matabila dila. Ikaw yung buri ko sabihan? Pipilinan mo kasi At anya worse ta. Kaya sa karetan tao talagang maklak, bulag, alang daramdaman. Po? Yung ginutang Jesucristo, kaya pa ining pipi at maklak, in our gospel ngeni. Sana kapamilatan na nini, sana miligtas tamo, ketang ausandang spiritual deafness. Nga pong Ginoo na buritang itaping ating kapansanan, buri na damdamaning masala. Nga pong Ginoo, amano ni nga pong Ginoo. Buri na makapag-participate siya. Nga isa itamo man po sanang ala naman talagang kapansanan, king balugbog tamo. Sana, ma-deliver tamo kanini. Uling it's much worse than anything else. Lalo na bilang Kristiyano, mayayawos tamo po, mo para pilinan itang burita damdaman, nung something is expected from us. Halimbawa, ning sinimba kayo kete, ating kondimdam, ating kongabalo, may dapat to soluan ta. Kailangan meng idake. Kailangan meng ibahagi. Anya ng kahulaga, itang maging matindi kang makiramdam at lawan mo nung nang malalyari.
Gawitan me ita, gamitan meng dila mo, bang kanita, ikalat me, ining masanting at tinggap mo at habalo, king banal a misa. Ing misa, the highest form of prayer. Ano po? Pero ing misa, mayayari, kilub ning misa. O tang mayaring misa, tutubod da kayo, bang kanita, ikalat. Ngayon nga dong iti pagmasusantaya po yung kapiesta ng Santa Scholastica. Kakambal na pong Saint Benedict, San Benito na po. At bilang Saint Benedict, balo tamo po atin lang motto ding Benedictines. Nano ita? Ora et labora. Prayer and work. So, bali sabihin, yung magmisa, mga dita ang paganakaini. Yung magmisa, mga dita mo. But let us remember, engan puros mga di. Engan puros magobra. Engan puros mga di mong mga di. Mayayari ka rin. Kailangan ka pa rin magobra. Kaya ba peki sabihan ni nga pong true prayer, nang dimdam mo kaya, biyayan me, and that is work. Biyayan me, kimbiye mo, iti. Sana, talasan tala, ding kaya katang balugbog at pasalamat taki nga pong at talatang kapansanan. At sana naman itang hamon, talakaran taya, gawan taya, maging active Christians tamo sana, not a passive Christian. Active, buri sabihan, magobra, mo kabud makiramdam at makaluklok. Doon gagawan itang misyon, antimong Kristiyano at modernong alagad ni nga pong Ginoo. King kasalukuyan na panahon. Amen. Kapatahat kapamilatan iting miyabe-yabe panalangin, mawad ta king ginutang Jesucristo, mo para ka rin kay katang sarili, ading sarili tang pamangailangan, nune para king meto ketawan, nga tamong sumabi, Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king meto balayan Kristiyano, manalangin tamo king talapamye kareng sa blambage mayap, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para kareng tatalan katungkulan publiko, manalangin tamo king talapangasiwa ning meto ketawan, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para kareng may katagon nga ni Kete, manalangin tamo king makibalo kareng kay katang puso, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para kareng mamawis kaya king kasalpantayanan, manalangin tamo para king pakalulu ning kay katang talapagligtas, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngeni aduan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy pa, daralong ke arapan mo, kambening kasalpantayanan at lugod, banpuryan ingke kang kayapan, at tanggapan ingke kaming pamangailangan. Itiaduan mi kilagyo ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, paning kaya katamong daon, matanggap yara, panin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginu itindaong karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang akakit miing makapagmulala mong lugod, kimbiyan ng Santa Escolasticang Birhen, at king pamay patutuna kang Kristo. Tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin, ning kapuryan, at ikatula mo, ing kaya kaming pamagdaon. Itingan na doon, may king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka Yat antimurin. na yoring pusoyo. Makayat na no King Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakam parati. At numan karinoy pa Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Kingaldoy ti parangalan milaring kaya kasanto. Ami tagulaling kimbiera kang Kristo, alang-alang king kayarianing banwa. E muna nung lugoding papakit mo kaya kami kabang ausan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kaligtasan, at agkatan mo kayang takman kete king yato, karing kalam ning tutokimbye. Ulinita kang beri sa Blancoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabel ang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal kayang Ginoo, Diyos mayupaya. Minuay maluwang ilawang kekang ligaya mo sana, o sana ka katas-katasan ngayon daratang king lagyunin Ginoo ngayon daratang king lagyunin Ginoo o sana ka katas-katasan ngayon daratang king lagyunin Ginoo ngayon daratang king lagyunin Ginoo. Iking panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, kabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo ban para kaya kami. Maliari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dahon ko sang lubking pamaylas at kamatayan. Kinuwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na kung katawa na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay matingapunan kinuwaning kalis. Pasibayo ang pepasalamat keka. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iti ing kalis sing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanang gantipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Cristo mebeyan, Cristo me bieya, Cristo aking kawakasan, ni panahon
kawakasan ning inyang yun, igaganakan mi, oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na mebye, ning anak mo. Darahon mi ka iting tinape ning biye, ting college, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, di po na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan neoy pa, isang ta iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban ni ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ating sablang pari at diakono. Ganakan mula naman din kapatad ming pepainawan at mane na yang sublimye, ating sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan, pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanangga. Ban kayabe ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kayabe na San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe ng Santa Scholastica, ating sablang santo, at tinupad kay malmong kaburianting kaya kabaning panahon, puryanda ka at paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos ikpang mayupayang tuto, kagumning banal na Espiritu, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni, manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalub ng kapayapan king panahon ni, banting kasaupan ng kaya kapakalulo, parati kaya mikabos king kasalanan at beligtas, kisablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling nekaing ka,
ni Yeso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. In kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo in kasalpantayanan din kaya kang iglesia. At tumayapan me, ampon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman, king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo manatili asanang parati kay kayo. At keka, antimuro. Ipakit tamo po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Ning Diyos sa milala ko, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milala ko, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milala ko, king kasalanan ning yato. Ibigay mo kay kami ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Niyo ing Cordero ning Dios, niyo ing midalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna ning Cordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas maing aman mo, kumayat na ako. Yang
Diyos paming malugod. Ibayo na sa ting Eucharistia. Ting kaya kaming tetagan at sikanan. Manatili kaya sanang malapit kaya ka. Kalupa ng Santa Escolastica. Kapamilatan ng pamananggap mi king kasakitan ng bilang metong adake ning kasakitan ng Yeso Kristo. Itinga doon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tamo po sagli. Announcement po. Atin tamo pong misa bukas, Sabado, February 10, 2023, alas 8 ng Abak, para king kapiesta ng Birhen de Lourdes. Salamat po. Talakad tamo po. Panalangin para kin pamamindisyon kareng magdebosyon. Ing ginumanatili kaya kayo. At keka, antimurin. Manalangin tamo. O malugod apong mama kanulo, pisyag mo, kambening banala krus, tingalang ko pa sa lugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding paniga po, at panalangin ding balang metong kay kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwan lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po ing kayadwa na nalalapit, ding maniga po kay kayo, at tanggapandang mit mong kapasalamatan ing kalam na ating utang alob, ababalikan kay kayo. Bendisyonan nyo lang naman po, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod da kay kayo. Kapamilatan ing bendisyon na itihaga na kada sana, ing pangako da kimbinyag, na ikamu kabud, ing karela luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apong mama kalulu, Pakaluluwan mo kami. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw neme na kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya, Diyos bengi po kay ko. Kaya pabengi po, among.